wo pant. Yeah, say wo pant. Anna. The one say met is obin. Be one say isi. Ben ya na Mr. Asun obinim that. Do be one say isi mua. Wo so. Na wafa be ma pen. Papa chan. Si mua. Wo ko se wudi no na watchim pana pen. Papa chan. Na ko ho ofa bi. Papa chodabi. Asemu idi meba. Ase. Ame danso. God. Order in court. Rukaya salamu alaikum. Ya no ama oneso. Eti say. Mame, sa kase ya wuti wa ukasa me kura meti amenti. So wani abre na wo de wasema ba bie wa no. So ore na asem na wo de ba no so wontumi nka. The way is on your front, auntie. Wo betumi asole akọ obi ametechire. Wo de asema ba afa asa wo dada ho akonya nsa to no. Asa opese okasa adwada ni pani ablo. Ya ba adwuma o. Fansa tukuro han so. Usanifa. Bodin ya me. Me pa cha ya me rokaya. Insada kuro han so. Me insada kuro han so. Sa sama me bekan. Sa sama me bekan. Eye de e ha me. Eye de e ha me. Onyankopon Allah. Onyankopon Allah. Boa me. Order. Bibia be fan wa rukaya. Pa cha yo. Asembe na dia be down ma me aba black fefe. Me pa cho me yare enisi na me de bae. Otu ofefefe. Pa cha. Eni enyame aye wadom. Ohu ofe de ya de na ha wo piesi. Tenasi ko mu entwetwa. Na so be hadwen. Me pa cho ayenda mo yare. Ede kuya. Me pa cho me ko ya la wo say candidiatis. Ana infection. Candidiatis. You candidates. Ya Grace. Wacha. Osi candidates. Wati. Candidates ime. Okay. Hey. Rukaya eba yedena yade na ebe dusioso. Me pa cho ansa na me ben ya na me tu kwan ko be. Why awure? Me pa cho dey. Okay. Me tu kwan ko be bi nta kwantu na me ko nya. Uko he. Me pa cho me ko Saudi. Uko ye kadama. Ye fi adwuma yi bi. Okay. Me pa cho na me ko nya yare. Adoko obi no die. Me pa cho dey bi. Na ye den. Me pa cho sha se me nya ba ya 1.5 year no. Ana me started some dai. Me some dai no obi ne meda. Nipa no beda broni ana bibini. Pa cho na me hu nipa no die. Ba me tenka se obi ne meda. Obi edi wom. Na ya hu nanim. Pa cho dey bi. Enti papa be fa ma nyina aduru Saudi. Timi Afrigana duru Saudi nso ko fa ma adayem. Ukaya eyeden adaya na ukon do sebe se oni be ma beda wodwendwen saade no. Me pa cho dey bi. Na eyeden na utiwa na obi no beda because saade no be si agere bia na ukon do ode koda yemu ana bibisa. Me pa cho na me ndwen bibisa. Ntikase. Me pa cho eno na china asa abeja me yare na. Na nsa na me ben yare na Mr. Asun obinim da de bada ko be me som da na obinim ada. Inside na asa junso de mtimbo pitim yan na se me kwa kwa junso. Me kwa junso na me say me junso moja. Nipa no beda wie na wani so te wa asole ye no. Ukwa junso moja tatatata. E pa cha. Na oba no no ko ran so say ada wono ma lukaya. Ba because na what to me kwadun so moja de na chese wan susu so and also na me de be judgment ada wono ma wo pant ya se wo pant ana de be mu se mete so bi ne be mu ani se isi ben yare na Mr. Asun obinim da do be mu ani se isi mu a wo so na
wafa be ma pen Papa Chan. si wo ko se wudi no na watchim pana pen Papa Chan. na ko ho ofa bi Papa Chodebi. Asemu idi meba ase ipano na unhu nanim kra Papa Chodebi. se wo ya kokora se wo ye abrante Papa Chan de mi hu ye. se wafa be ma pen enti se be ma to pan de eye emrante de a wo kaya se wo be hu ena akokora gobere godwo enso wo be hu we no na eye emrante atopa ana adawadama onze usre rugaya onze usre senka fezi no ka ubesu mensu aje bibia be ka ya no waka ma one so wai na wakasa ka na uko ho no se wafa be mada eye den a se de woni wo da no hunu se wo ya brante ana aba akokoda ana no de hu just wani beti wani beba ho so no ano na wo ho asei aw ayo saache Papa Chan. Eko 9 years ni. wo particular day bi wo ha no beda na de bi abeka to ani bi esi so Papa Chan hasa ngasa de me ba ga na me hu ni sa. Bet ho me ko na me hu ni sa. na be san ko Papa Chodebi. ene se ne ya ne se oba ne se wo ja wo ha ene na chese ho no arabo abrofo ene o mate esi so ho so wo mo spirit chese baby anyo abrampa Baby anyo. Edino. Asemuni. Yet Ghana boy. Ye kwasa di Arabia boy. Na chese baby e be fa biara. Ogina ho etwe ye. Yade no eye wo ye wo sei. Papa Cho. Me som da na china me som me ya so. Okwadwo nso ye moje ba. Ne mante son ye. Na me ne mante son afide me bu minsa na ensu egumi. Etina first na menya sad na me bu minsa na ensu egumi. Nti sa mante na so me bu minsa na ba se ensu egumi na ensu no ensu pa but emu otro. Bi asha ate na egumi e ba na 3 days na etwa. Nti ewo mu ana ekọ no mu na eye yina nti afide ebepe me na yina afide ba e ba 1 week. Esu ni gu sa 1 week. Ansa na enu so etwa. But I say Na wako hospital ruka ya ni many bi wo a eye medically ya de o de chese bibia mo de be hye bayifo a o mo tete e ba bi eni mo ho hwe. Papa Cho ma hospital bre. O ko hene. Papa Cho me ko be kwai. Government hospital ana won nam enchenche. Brawani. Yente won ka sia sembe kra.
Pepa cho me ko be kwai. Okoi government hospital. Pepa trying. Okoi labs. Pepa trying. And almost said, dear. I know much them saying them we are. To a mama would do. Pepa trying. Now, Benno, ye. Pepa cho me no me no. I say, me ko hospital na me ko check up no. Mo say, 2 days and not 3 days be. But some mama do na say me no ma. I feel me sa kwam sa ko different a year. Na say that asan ye mon. Ko be kwai na asan ko he. Esa ko inayini. When was the last time I called hospital and sana be by? Pepa cho That been chato. inayini that last year. Last year call hospital unko be hospital bi. Pepa Look I yare. Why? Call hospital papa. Call hospital ko pe gynecologist papa no one show. Specialist. Ni enche dan show. We here specialist or be show ni ya ho. No wa call hospital 1 year nko biem. What you say mo die no eh. Madam Patches, me start me no. Me Patches be can hospital ma ko ba. I know last hospital me kwa ya man ko bi. You say ye day. Me Patches me da to ni nsem mbo am se de be ya. Ye dey boy be boy an say be ka say ko hospital yi. Ene ye ka ho so say chinchire twan. Me so me tie abai. Me tie abai. Dia me ka try say ko hospital se dey. Bra, sa simple fro bi wo ma biem. Na ye hunu mu ebebo na anu ba na esasam no betwa hwira guso a me beto am nya magic ye o agire me wo me element im a me ye adwuma se difo na nya me abie mani sabre me ye adwuma radio so to me ka jiro play wo me element im a me difo am wo me element im dia mani abie che kode hunu ni me ina adie babia ye adwuma wo yale aka Yable, Ediaco. Wayale, Edequia, and the how Adroniana. Fragia, Unumbi, Nadi Secro, Nadi Bolia Sawa, Nadi Wom, Nadi Shem, Nadi Nina, Sassam for Frubi Hodia, Film, Bia Sem, Sabia so ya sem pampani ma ba mu nyina e ka ne die na so be twehwere gusu dia ye de ye hunu hunu ante lukaya chirem e de biem ade asekro ada me pa cho mama punchlines veniase me pa cho me hunu say ye hunu yare de ntia me ka sa me say if you say me some dan na me hunu sa de no na me wo ho na say e be yam sa na me ya na me ntimi ye hwe ntimi ba fie say me abesa me ho yare enti me ba ye na me de to me bra nim say bibi say na eden e ha me wa unua e ba cho ya busua okay ase me ma me ne papa fie na yesu santo na tete me o ma me afiri wo papa afiri aw kafra ate mo ye nkura say ba cho ye tere una e pani na eketwa na mtozi mi yo ka say enti me de to nim say bibi say na ha me na ka kira me say ayade a oba bia wo bi na me ka kire nse me bu mi nsa enya nanti no minima de yare ne ade enye den enya yare enti no onya na adwen se o de me ko hospital o frɛ me yire busa nse me busa na yire se enya sa na oba bia te na yire so ka kire nse ya ane enti me de manje enti me de ko hospital enti me de ko bia bo mo hye me 2 weeks na me ko enti me ko sa na me hunu su na me yede me ko pa bibidro se me bibidro so de ayu so afi se bia be bo wa isu bibidro so e pa chan enti anu so ambo ame na de e mama ne say we catch and say me yar no am fama an kopese opedro ma me say bibi say but asa me kwa monti no bi hu say be fet na say ba from me na mo bitimi hu say bibi ha me no afre bucha me say oh aba be say ni say na me boa say ni say no ka say de e boa hu say na say wo mi ma ya say enti aba sa na me ho ya hyehyɛ edumre me ntimi nda na de no kwa be wona me kondo de nse medidi enti bitimi hu no busa nti bi say ha as any pair bro e de ekua no so tumi gi wabra bobo so abrabo mu ma wani fekere wo se de ekua ni o de ekua ndi anu odene but sure nti that could be na say me bra ba akoba yare ana oba ye ho no so besra ye nti oba na sister bi se na say me ti obra nka achu ana me se nyame ado no ho ye na ne ba na eden bibi say ha na o ka kire me se sa na te me tan no ka kire se obi wo ho no ma oba aduru nti obetimi ahwe wo abutimi ahwe nti me de ne ko nipa no ho nti me kwa na me ba ma ne say me bra ba na bi say den e ha no ana ya Grace can they you say a voice ni break o mo hwe ma wo mo wai abadwuma enti me ba ma ne ma me no pa me ba na ma ne mpo no ono po anyi ma na obi ti ne nche na ka say aba yo me di wo ho ya papa na me se mpa cha de no say
na wo mpa wati wa ha wa so ba wa nka na oban de na woka na woni mo de na ha wa de bebre wa me braba wo braba okay ana me ka sempa cho me anka se mini se ma me de wati aduru na obi na kire me se bibi senti na me de bai na me kra mini se oyo obi oyo aduru na me ka chensa yampa me yare ampa ne tini ze ne ha na me ka chensa na me ka chensa sempa cho ende me du fie me bo busu afama ne na de be sibia nyame ya aduma na china na ya ba etimi ko bru fie na ade china me bo me bra na mane se eno akwa na ya le no bi chite na ka me ko je adu ba me ko nipa na hu ya na ka chensa se bibi se ne ha ya ne cha akoda no ana me ka kire me ka sakra no anti na me ba ne bo fu den ade nti na me ko pa adu ma mbo na me se obra mpa cho nti sa na enye me anka sampa me ka na do bi ko pedro no agire obe share totorobento ni bo fu ne ho den na me se bra no me anka sampa na me ko ya di anka ma ba ma ne be ni pa no ohun o ka kire na ade no se ha me nti me ka se da bi na me o kasa wa nti na me nti bia wa twa so o kasa wi na o to ani pa na o ko ja me wo sa ma me fie no ko ti ma me no won se o hwe ne hu yi na ondi ne fiasa na wodi ne fiasa na wi a oba ba di onna busua asem dia na okeka ansam na entim na me nim te yade asa na me takwa sister no say me sa na nkwaja na me nkwaja akwa na duru na mbona me ne se me kwabo me dia me bra ampene entim no nkwaja me nkwaja akwa na dia no etimi kwa ne stand e ka kira me say o bra ba ha beti me won say e ma me hwe won hwe ne hu yi o me hu nti onya de obeti akwaja me na me ka simpa hwe ne amate entim me kwa sister ma me no ho no kwabo na mane say me kwa fie no ekwa me kan mama nkan bi no kan se wono ko di kan hu bibia dada na wonim se ado de man se be yi ansen ye bia me mbɔ mpae se nyakopa ka me ho dia e bia be yi na me ka see you ana me ji ado na odi akwa na de mam na me de no kire o se de o ba be yi ba chwan etim be ye no me yusu ya ba ya months na still de na eti ana me sa ko na nche bi na o ka see you na o sa from mama ana o ka che me se de ya za ko yakwa se hu nti ne mama mpae bo munye den ana o de so fu no be mama se edru nwumbre bia me mfre no mbɔ mpae mama eti me ya na se ne mbo ami ti na se na me to na se na mani nka ase me aso mo hye me ai mo ya dia me anytime bia me ro be hu nti me adwen se nde me san me firi ho no na ma ye den ma san akwa o be firi kwa me dan so na ma kwa ntu me bie enti no me ya ma adwen se me ko nti me ko na me san akwa ye se me ko Lebanon na akwa tan because me ba ya se me sika se me na ye basa se me di anase me to bibi krampo a yesi me di o ma chi kwafu mansana obuja na do ko ye adwuma no sika no de o ba de be de me ko ye me mane so mo mfan ye bibi ana me mama so ma bet ebi ho mo ye ebi ho man ye et bebe du ye na se na mane nje nti me ye ma dwen se me san akọ nsa akọ no pode me ma dwen se me kwakora mra se me nya ba papa dia enya dia me san ba bi nti onyame adwen so me se ko me ko du ye be 6 months ana asa san be ya me sa me sum da na obi ne me da na mintimi nda nkasa e wo Lebanon ho no ana asa medical frɛ ba bia na me wɔ yɛ adwuma no obisa ala kodie nti a me di free ho no na mo cheche me se bi se na yɛ de ai esto me enta started sana mintimi nda na me sum da na medical hu na mo ka kyerɛ me se first time medical call no ma se na medical yɛ me na asan chance bi ma hu ana na me se na ka kyerɛ me se me anka sama so de mini se abusia fo yɛ de empam asem on ba se metena na me da so de na me yɛ de me de ba na me se mpacho minim sabet asem me wo mani nka anytime me de me de ba ntim so mo mboa me se de ba ya metena me nsa ma chi bi ana bro ne ka kyerɛ me se adon betina boa me ane se se me tena nkwa me dia don betina boa me se me nsa nkwa ma chi se me kuma chi dia bibia be ye bet man me nkwa ma chi pa da nya dia metena ha metena betina tena nkwa me ka ya na poma cho me se don betina ya ne se me nsa nkwa ma chi be san ba Ghana pa chon ana me de bai nti first one me free no ho bai no na se na akwaya se me na se me sum da me hu bibia wada yim bibi be se na se me hu no wada yim nti na akwaya se de me hu bibi za ba na se me nche de hu sa na hu die se me hu obi se bia o hu ba na se bia o hu baba wonu ma metimi hu se ana se wani su hu ade ka ho na unyi ni sister ase ani ma wo ya ayi ama o ya yale baby afa na o de kuya de na afa akwaya se hu ade nyina delusional ni me ya te afaso mental agony wo ya yale sister mental health is very real mama mun take it serious because asama wo kekan e de na fe de ana candidates is no say to me fight ni mu etimi ma bodam ani e che wo ho a
tijamenu na ati afa ni ntimu a ekọ bre ni mu no kase enti na mo nza ba sa na me so nda na se na me hu na enti mi e dia na hu e ba metime so nda na bia na bibisi asi me e dia bibi ni ya dia e ba cho wo be so da na dia na asi e bia me so nda na bia obi yara na se bia obi egwa na se bibisa me so nda busa se na me so nda se na se mo se ya ampa bibisa asi yo kase enti na sa na se na me hu enti first one na me ba ye no Joseph me ba ye na me ko enti na me ntimi nda no me ka cha me bra se ye hunhum nti no me ntimi nda nti me ba fie no the second one na me san ba ye na obusa me say no first one akọ se hunhum nti na we de na wo ba fie na second one so wo san ko ye no so na se hunhum na ha na wo san ba fie na man ka wi an kire no enti eno na chi no asa na me to na mani nka ana me wani nkan wa kan ti da ben wani beka look at the time na adwuma say asem krona wo biti around the bush no say untumi miemu a sister sorry kwani mfa yekesi fufuro yani abre na yedwada ase kire say asem na utwafa ho ene mani nka na me cause side ene mani nka na me call leba no ti kroba so wani beka me ba cho ana ba pola no so ba wa fa wadura na wa no wadura no pe wo me ba cho ana me be duru ye no asa me kwa me mane scam man se bi on fa ye we ni wo de bre wan me bra na me kam ona na wo me discuss any bre every month bi na every 3 months for me a month mu 1000 enti mitimi bua na bia man ti bo so me 1000 nti na mu free aduru Saudi no anti mu tra ha anti ya emwa ababa wase obetime agina traffic im so wani adia eto nsu ana bread ti sa Saudi na mokwa ezim kosi madros ya o de eku egu ahye white no eti 1000 ti ka say me ba cho me say scam me duru fie na say scam na me duru want man cha me say bia scam na me de man odi ye we na so odi we but me be duru fie no me say na nkofo bi ka cha me say odi misika ne bia koye nyankomade but ono na kasa ntima nka nche me sika na odi brain no wo check ya wo brain is kasa me ye ne nyina na me say man fa say me ya 2 years be 3 months 4 months tu buy is kasa no bu akontama me pa chi wan bu akontama me da oso de ye dai ono so an kan chema na me ka say me buy wan bu akontama me usika ni nyina wafa wan fa wan me wan sidimpo ono so a wan kan chem say sika ne se na me de ye me suma mbusa no adai bra no ku no ana me pa cho da bi now ye be pen okore wa because me tiase or the person to anim pa cho da bi o ye wo de yin me pa cho ye me bra de na ye wo bra nyo ma me ba nyo papa ba na de na wo bra aya busua na busua kakra na de wono nko ani nipa o ye wo bra udu sika brain pa cho na me ka say un say omo fim ne yesu so nto no na fa yetiti etu oso sika no we pa cho me ne be wo ubusa no so okase me kwa me ba ya no ma mbusa ne say sika ne eda say oda yesa na ada na wumusa no me busa ne kwa panya do be ka kire me ubusa na nya de obeka chente adwuma na akoye no Saudi home fie mienu ni nyina me kwa sika me ba na me kura 900 na me kura na me kura 900 million 90 million pa cho it's me ba na ye 90 ana na kwens na 500 na da so it's me do na me sesa 900 na me de ba fie it's me ba sa na me home family no ka che me say as a scan is more doing to scan to me in the face and to record to my account to meet you ene no so je ni nyina besine why de adwuma pa cho ye kwia asase aka so nto ma no to we pa cho wanto nare na report to me enchem me pa cho dia akoye ne say un say akoye so no na epanyi we abusuan ni mitino me ni obi kura be mesusu fa cha say bia bipise na waye me unu ya pani ni we usu na atoso me unu ya pani o ma me ba pani ni we pa cho no wa bona mane pa cho no mo so dia no maka fa ho me pa cho ne say ba sa krampo me frɛ me bra no ana me frɛ sa me bra pe yin ne nua ba ko na me to ani say bipise na ha mti
aka bese omo boa me na ka bia me ho poto me omo su no ka kire se wate na so nya de mpo wotimi yi ma no asibisi wane na yire nete wa wo sei emotirinko kasa wa wo ma sei o wale mi ba enkola no na chese adwuma na akoye ye ni nyina de waje usika no e na wo ba ye no so wonye na dwe so disika no be ma sese ene ne ba wo ba usika waje e na wo pese wo de wa de ma wa na ya de a wo pe ba jo disika nti na me ba ye scan de wafa wati ase ayo na de nya wo hwe ba jo ho na ho me so nti na me ba ye na se wo ye de adwuma me pa ma de afa na wusua wapon ho we madam eti wo nkwada sei ase me condition nti me ase ma fa kola e de condition yale na me yarent ase me ndiment na ebi wa months me kwa ha 2 months me kwa nti me nya da agent na sa me da wase me de mi hu akire hu animu because we de hospital doctor papa betimi ahwe e na wo no waye wadwen de ode ahye ni tirim se wobi na eye no ni tirim do obeka bi onte ase maye me wo makola na de din nyina nso me kwa bi anye yie metimi kwa hospital o se metimi kwa sa na doctor ntwa zika ya se kwa different hospital ayiwai cloves pepper ya soku nanu pajama no mabre na wase na ye wodan enso no na egumi egumi nsawi abo na enso troka na egumi eti uni mpana ana wo mpana acho de bi na me no bo be sa enu ntimi ne na jai wonu no waja wo ana wo na aja no de na akwa utumi ni hia ntimi na me ka cha se wonye obi a wonye de won ware na me ntimi ware asemuni mi hu ni spiritual bi aye o na dwen no na waye no eji ye so na duo kura na ejo adwen na dikai agimi akosi bronsam so awi ti bibie nu a wo ka obeti ase ba wo bra radio no so aye biu nu kuya na de nu dua ukaya acho ekuku no Oscar tu susu se osika no de eden ejanka bati TV susu kwabrane agini sika obla ne friends me boniti umpeso obebondi ayo Mr. Champo bremo But in your mercy, na me no ne yehwe maso kakra ene wonua no a ne wo ma me wuye na ofa wo mo hwe wo mo no ese akwakwa bi te se wo ye adwuma no wodi tuaka bra no afa ne se me na me hwe wo ma be ye nipa entine sika no by force afa ende biom so no wotimi call obi ho command won se omfa ne nko ba bia no so fa me no so hwe maso kakra kese omfa ne wo a wo ba ya wa amoa no obi di ne nko ba bi so o se enti ho kakra no na ede ba de na wo ho ekoso debe na ekoso enti no wo yare pass of mame ebibi duro yi a wo mo bo hu dawuro wo TV so ni radio so yi a wo mutimi ka yade we se ho asem no ne ade na ho ho asem so ye nim se osofo odi fo pa so e ho no me say 1 year ya won ko hospital so mame o de pu no on say eye natin na eba na edane se no edu stage bi a enso na ye egunu no ha adwe kakra enti se ne ye wo kana me na wo ya adwe eso osan ko hospital na wo mo ehwe no nya ba bi okọ eno na eso okọ gi wo ho no mo se woko na ye hwe no ne ehu se ebi a ne ebe eye infection bi sei ne ehunhu aduro na ye ehun infection kro ne ehunhu aduro amfa ma na so mame wo ko mpredu a yade no enko enti won sina dwere pi na mom no nyina dwere emfiri ehu baye bebi eni baye ni adade no eso because ene de yade
bebre to me ba eno yeso we meye adwuma maye eno ye sori ya che se wo hu ni aye no sebe wo ya dane saman ni hu nso nyina wa koto le tam ni hu nso nyina wi wo enti wi ase ne de Yakobon na wo kra ye ma we nu nyina ba wo enti se ma hu di kan ya Yakobon so no o ma aduro no kra wo ya enye hu ni di kan ya enti so ma me ne wo kan no me no ya adwen ye nya ne sa ne nhwe ne mo di fo so me bompa ye ma ne nhwe me das we di anya mpa bo we di aduro bi ne ye no ne ankurem ne de na hyem ye ka kro ne di obaya my lady me da sipi ami di amahini ne bra na o mpese ye bebo ne bra ne di kura wadi ne bo ba de sei oni bra ne ntem no bibi koso my lady me da sipi na unse wo ka se ne bra no eho no efri community na wo free no community bi wa ko free a to de bia yo ba kra na wo kire wunzem wa na eden ana ne bra na se mo wo ka no nyame nwanwa ye bibifo etiri mo odin o because obi kra timi si fie obekwa buruchira ba na ne fie kro hunu kwan ne bra yi betimi de na fa ba bia mpane ampa yi na dwena firi niam bi so amena di pa di sika na sende no at the same time asa ate niam agu ne so oni ne bra ne bibia koso enzo wontimi nka no mpese obebiem wontimi nka edi kra obon eho no na nsem ni nyina agina this why ready so be kan kra yen so o mo bi edi no kwasem my lady na infections ye o ma hodo bebre bia ne ni sunsuanso sa niam we wo gibre wo ye oba wasa wo gibre na wo hye da sua egu trim na wo de anante ye wo hu sunso infection ye wo de ba me se etimi lock wo nipadua nyina wo hwe ya beka so obi na ato waduru nkukodua yi de sei wote wa nane na mo ho ene we ne de ne ye baba soson ye eno na esuo no na so ye ne bi ye wo kanre ne de ne bubu white no ebi ya ena yi kukodua no na bibi ne na mo nipadua eno na ya na e bo dam no bi ni pa enti sister ni nyina ye ni botom infections bo anekon ya eyiskasem enti senka wotimi nya sika to ne ho ena o ma ne mu so say me ko hospital bi say am ya hwe me ehunu infection kro pa poten a edi me nya say ya eno na beboa no na dwene asai ena me mblemi no nipa wo yare a adwene no esai o obi twam kura na wadwene ye se jama wo twam hu na ma say ya ye chese wadwene timi kwa ne ma bebre so wonyini sister yi eya me ya ne nkasa ye mu empo ne mpena kura agyaye when infections party egu ani mu ase wo ye oba no amfa ne ma serious ya wo beti wani no abo abere wa no anya obi amena wa wo kura wa anwu bi enti yanwa ba ye besre no ehya ase efiri adwene mu womie na adwene mu no ma na koma no nkofom na nsem a ye kan wonfa yade etimi ba eba nso a ye pa no aduro na onkyire ni nsemu yi na ne emu abi na nke ebetimi a de ame de metimi asan ka twato won se eyisikasem onyai obi na eye me no first se wutimi jai obi na eye me no na wo de wadwene ko sika obenya ko hunu doctor papa amena hwewa sister bibia betuto din ti mesra wo jai sunu na de yade no ye hwe kwan ya ebefa so na esun bebrebe no ma yade ne kura bro so man lady medase luka ya sa betra konwum enda agronso na agronso ensam no bi hihada kam wa biebiem ahya gon we esi fom no trasra me na agronso luka ya adena kura wa ko samu fifiri e wo bi maso na sika okope nyina kwabrane a ne hwo abone to age na mpese e beka ho asem edin na ekoso kanokore na ye hu muwa de beboa me pa cho obi nkoso na me mpese me bo di bela ga se skantina bi am de ne ba yes skantina me dem ne ba de bia na me ka se Yankopon na wonam na wo pe ayare sare ska be na adeko hwan ne hwe hwan ne me uska na adeko bebra de mo na nche si ya de waji usika de bi de free de mod mi di na chi ono ma uska ko hospital ana mi anka se nyame ado me ye adwuma tin de menya nanka me ya na me de ko hospital etu ono de on pese be kan anasem kura enya sem pese be kan anasem ona nka so wana adwe se anya do ba hwe me dada entin no ana me akoya luka ya tu di asam be sia kopem da be mame me se
I put to you say udintro me na me catch you Pacho me dintro yo ebebo ye de ye nya magic nti odi for pa ebebo na mane why me pacho ana o ka kire me say e ba sa no me ne ham so kakra ana o ka kire me say se me ye yi na won sen se me senso a o won no nsim oso ube ye yi e won nsem se me say ya e won nsim ene mama obi amane yi mama obi ani mantamu ambebo na mane na sa asem no wa be chirim e pacho na me ka say me frɛ ne bra ba ko ana me frɛ me ankasa me bra na me tu nanim say se bia bɔne po na ma yɛ no ɔfa mbɔ ne nkyɛn me na yɛ de ɔmbo me na ɔhɔ na ɔmesune emfiri me so mi makoya dwuma waji mi sem sika nyina no osaka cho so be ye won nsem wo be se won nsem na waji atum na wusuro na wo bɔ ni di wo kasem kura wusuro menya magic why nti de metimi akan se pa ba ba bo abra problem na charistic nto aso na yenko confession Malady medasi pi nyame hira opa na yenche ye tiefo ne yahwefo Malady awei odi hu ankasa mmene kasa ensem ahihye ni toso na se wanyi amfiri ni mu a Malady ne hawo no emfie nkuro ni no na se bekoso atena ne so a awoso oyi hu bi firi ni mu yade ne de aba bete oso hunu se yi hunhum asem ni free ho na hwe hospital de ni wie na me de me yasesi ene se obra na wo sendi sika besi ni so sesi a woti yesi obekoji na benya doctor papa bi amana ho yi sika ne yeka ho asem sika so akodi obra ho wo se anu de yemfa nto baabi na ne kwan be na abefa so abeko yade oso ye adwuma ti ode hwe no nya no okay ade kakrakra wo so sa ade pan untime mpam ebi se ebre unpeso be je nkwala we nu aka we de ne yemfa wukaya eh na Malady he eduru baabi a omomu ye bayi o masem omobo pa o ensamfu bia wo so omo fichire ne kokoto se baye na jaya kasa nkwasa seminka entwa mu wo masum hwe se ono na kọ wo so otukwa na akoya toa ne kurom ho abayisu na free ho ene moje ba na fensu ogu ne ni ade sa nkwasa asem ni baye we na so omu jaye na nkura bi ti se omu nya omu fa ahudi no mo nenam baabi a na mato omuti Malady on say akoduru so omu no de hye omu ba look at the be ka che on say yihu bi free wutirim yihu efree wutirim yade ne de wo ho aduro so wo ho na hunu say aduro no mekoya na beboa me se wonya de ahye otirim say honhom bi ne no wabeda no de say yade na mountain no aduro no wo kono mkra emfa ho na wo bra no se liman bi wo kromo ho mo fa goto nanim what bi no mo frɛ no wodi bi nkoya adwuma mfie mienu ne akire na kola sika kura ne nsem ode ba he nyina wasa age se sika ne so edi wali mienu da bi yenya ne sa sesi a wotie ye ka se yenya specialist bi amma no so oje wo 10000 sesi a wo 10000 da ho se wo be ye o me se wo be safe we nyina no mo te ho ana wuntime mo liman bi amane mo mfrɛ no emisa ne de nti o ka sa asemi na ye besere ebi wa bibiduro ana bi susu wo abrofuduro wo aduro bi abetimi aboa ye nua luka ye bia wada roma na mbeguze po no afrɛ na mommo na se de nani asi atutu agu ne nsɛm no ohu de oye na brabo ebise okona ni mu enko no ba na chi ema otukwa kwa abro ayi memfa kwasi bro ni krom akwa na beto na ho asa me de na ba enti na se Ghana ya na obetena de a ye nyina ye moa na luka ya ho nto no na ja ontimi ni nipa no nso emebo ne bra na ni nyina mu abeyare ama sesei ana wafa mpra ma mpra se wo sa ya de we di ane meko ama nso agi atum se ne ekọ na mintimi ntra ho eya nim gu ase ana Malady ubusai ya de we eche wo so a etime bo dam etime bubu etime ya oniema bebre wanwe a obi hu obeka se baye kura na ache wo na ni nyina mu no we de nya nu santi e besere obi o wa duro a wote yenka Kizongo akande idi so fankos wo sare Kizongo ebi ni ho ebusu asemo e pacho ndwende bibbe na ma yusu nti aha o kan ba bi se fakọ sare Kizongo mo songo he ebi ni ho ebi a ho no nzongo ana wo mo obi amane wo se wasem no en wo kire nipa afakosi ni so sare Kizongo no kono ho fakotu na nimse sei fakotu na nimse sei na akoso o mabusu na sei na mebra wo gi yesu so wo he sei no kwanse no de mafaso na sem o katu ato sesi ade wakan se wo beye hia woni nsem nye yesu woni nsem asem we wote ho hwe na wo beye hia woni nsem no o yade na mekọ ni nsem ene so ana yade no so be ko so aku a wono de na ye wo
enti so won kwa me ya mfrɛ no na kwese so wunu a wudi na chi ani we mu na ne ni hia enti wono anwale odi o mo bi enwa o mo bi anware so o se bibi wo mo bibi asam no bibi wo mu na Abraham malady ebetima yesa ebi so mo no o mama mrem no duru ba bi kura na malady se wo ware akoda na se wa free mu ani nu akora no oduru ba bi o mutimi sa ma ware ne ka ho ebi ananko pese o ware awura na awura ne mpene ebia na ntiase bi nya adwuma eje ne me mafa osika me so me ma anware anu akope yade de abetumi mo bia so no na anu ne nam mu etima me so pani yie na asomdwe beba fatu ahemfuni bi anim limanfuni bi anim no mo mfre no de ntiko o kansa asem no to so se ubeye ye wɔ ne nsam unye ye so wɔ ne nsam o mekire mu yade no mame ubefa ne sa agro ebeku o ekum enye se bia sa enam zaade nkum ekum pa ebo dama wudu tipempem no da krope no wansore enti bo pani bia mane no mo mfre no na won kirem de enti a wo kansa asem no na fe asomdwe mra nenye wa hoto wate male di medase pi nka ya mra na mususa no brawanim no agege ada konwam no bra no mo se ono na na ehwem wona na adware mo ebacho da bi me pa ne ntan manya ba 10 years o ba ne nsam wanya 10 years meni machiriba eti bibia nko sulu kaya ebacho da bi Rukaya sorry characteristic transit mimi se bibia akoso na Abraham pa akoso pa yeah I wish I fire by say I need the confession Abraham why man